Presiden jong ka US Donald Trump hakas ngi palay ulaong ba ka Iran kadon ye kapor ka ba kelut kumba artayo bat kiar na ki jingsha hertma ha ki lingsun jong ka Amerika bat ulaong ba ula banle wat chua kapor balwabu shisngi kamun chua ba un hertma ya ki Iran nga aipor yaki bat ngan ong ba artayo kanlong ka ba he baham la benrap susu utrom bat utrom ulaong ba baro kiri ke Europe kin nom kersan ya ke Iran ki kersan yangi ong utrom. Ka Europe kan nom la ban yarap ya ki ha kane ka we ula benrap ha ka bakdeo ha ka jingkren ha ka Geneva ka bayadon bentalang ha ka Britain ha ka bat ka France ka Germany bat ka EU. Utrom la penrit ya kejemut ban kerpat ya ke Israel bat ban sangino ya ke jinghirtma jongka wat la menteri kambari ke Iran Abbas Agrachi ula maham bahkan nomdon ke jing sedang biang ya ke jing Ukraine bat ke US lemda ke jinghirtma kikutno. Kalong ke bah banle ya kata ke jing kerpat mentahi ong utrom ha kinong tho kobor kadba udang poi Hammerstow ha New Jersey. Ladadon kibajom ka kam kendiat banle ban ye kabadon kibaram henry ngilong kibala penkre kibamon bat kibala bat ya ke jingkren bat ngilekren bat ke Iran bat ngin sepet ke kebanjia ula benrap kam menshua ha kesngi toding utrom ula ong ba un sarai hapo ki artiyo banwan la un penlong ye jing sya tombor lane ke jing tombor da ka bakdeo bakadon kalat ka bakrao ban ye kren bat ke Iran henry ki jing kren jung ha kesngi pelai ki peni bakarai kala banwan kam kloy lada ke Iran ke company lada ke jing bat ke jing senge ban hertma jongka henry UI hadu mentah ke Iran kam syam ngap setia bat ke kop penban ya keri US bat ke ong balada keri US kawan ban penuit lane wan ban ketakti ya ke Iran yo lese ke US kan se mat penban ya ke jing jenjar bat ke jing ke bakam syirkai syushu ban ya keri Israel kine kide ki benta ya ke ba ke Iran ke kop bat kumjuru ya ke ba Donald Trump ula kerpat ya kita artili kiri ban sangi no kacing ya hirtma.